Poštovani prijatelji Kube, prošlo je 60 godina kako je imperijalistička vlada Sjedinjenih Američkih Država uvela potpunu i suprotno međunarodnom pravu nezakonitu, necivilizacijsku i nehumanu blokadu u nedužnoj deci, omladini i svim Kubancima, samo zbog toga što žele da žive slobodno, nezavisno i dostojanstveno. Uprkos po svom karakteru, genocidnoj blokadi i prljavoj imperijalističkoj propagandi, kubanska deca i omladina, đaci i studenti su decenijama vredno radili i učili i svoje znanje stavili u službu naroda i države, u odbranu revolucije, izgradnju novog socijalističkog društva za dobro svih Kubanaca. Socijalistička Kuba je postigla najviše domete upravo u obrazovnom i zdravstvenom sistemu. Nepismenost je potpuno iskorenjena, a besplatno školovanje je dostupno svim građanima Republike Kube. Danas su kubanski lekari poznati i priznati na svim meridijanima sveta po stručnosti, solidarnosti i humanosti. Kubanska medicina je na prvom mestu u svetu. Srpski intelektualci i srpski narod izražavaju solidarnost, prijateljstvo i divljenje prema kubanskom narodu i njihovom dostojanstvu. Profesori, poslanici, akademici, umetnici, slikari, glumci, filozofi, operski pevači, muzičari, studenti, omladina pridružili su se ogromnoj većini čovečanstva u zahtevu da se nehumana, jednostrana i genocidna blokada Republike Kube ukine već na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, zakazanoj za 23. juni 2021. godine. Živela Kuba i kubanski narod, živela sloboda, dostojanstvo, humanost, solidarnost bez blokade Kube. Viva Kuba socijalista!